Tas jun Hechos yu'un Apostoletik ta capítulo 15. Tzoble ta Jerusalén. Hichayal tes jun te Diose. Ay mach'atik talik tas k'inal Judea, talyak beyik snop te kermano taktik, te memax yich'ik circuncisión, hichbit ilayal mantal te Moisese, max hu'yax kolex xi'ik. Hich hach bayal k'op yu'un, inte Pablo sok te Bernabé, tulan la yutz baik sok. Hich la yich'ik tzail tax chebalik sok, xan yantik kermano taktik, te yaxbajtik tax chapel tas tojol, tehpuk opetik, sok te ancianoetik te ayik, talum Jerusalén. Hich la yich'ik tikunel bael, yu'un tehch'unjeletik talum Antioquía. K'axik bael tas k'inal Fenicia, sok tas k'inal Samaria. K'ax yalbeyik te kermanotaktik te bitil aitzobol, yan lumetik te laxch'unikix te Diose. Spisil te kermanotaktike binax yo'tanik yu'un. Tek'alal k'otik ta Jerusalén te Pablo sok te Bernabé, spisil tehch'unjeletik sok tehpuk opetik, sok te ancianoetike, binax yo'tanik la yik'ik tas tojolik. Hich hach yalbe ya'yik, spisil te bilas pasoj Dios tas ventaike. Jawkmeto ay fariseoetik te xch'unejikix te Jesuse, las tehk'ansbaik, hich la yalik. Puerza me yakakbeitik yich'ik circuncisión te yan lumetike, sok puerza yakalbeitik mantal te yayatelinik xch'unel, te mantalil yu'un te Moisese xi'ik. Hich las tzobsbaik tehpuk opetik, sok te ancianoetik tas nopel in ayehto. Tek'alal halajikix te ya'anele, las tehk'ansbajachel te Pedroe. Hich la yal. Kermanotak, te ja'exe a'na'ojik stojol te Dios las tzaon ta a'wolilik, sventa yu'un yamehpuk, te lek yach'ilk'op yu'un te kolele. Sventa yu'un hich me yaxch'unik te yan lumetike. Te Diose sna'ostukel te o'tanile. Ja testigo yu'un te bitil la yakbeyik'ik ta yo'tanik u'uk te ch'ul espíritu. Hich bitil te jo'otike. Pajal kileltik la yilotik sok te yan lumetike. Hich Dios la yutzutesbey yo'tanik tas venta te xch'unjel yo'tanike. Hich yu'un, bistuk te ya'awil beyik yo'tan te Diose, te ya'awakbey yihkatz tehch'unjeletik ta xch'unel te bilamax ju'ku'untik, xch'unel sok u'uk te me'tajtike. Mahichuk yask'an, ja' ch'unejtik te bitil tas venta nax, yutzil yo'tan ku'untik te kajwaltik Jesús te kolemotike. Hich te bitil la yich'ikixkol tayel u'uk te yan lumetike, xi te Pedroe. Hich ch'abik tak'op tas pisilik te mach'atik tzobosbaike, sok la yaybeyik stojol sk'op te Bernabé, sok te Pabloe, te la yalik te bitil Dios las pas señailetik, sok chajp a'teliletik tas ventaik, tas tojol te yan lumetike. Tek'alalajix yo'tanik tak'ope, hach tak'op u'uk te Jacobo hich la yal. Hach tak'op u'uk te Jacobo hich la yal. Kermanotak ay bona awayik stojol te bilayakalbeyexe. Te Simone la yalixkaitik te bitil hach ta a'tel Dios tas tojol te yan lumetike, sventa yu'un
yasza te machalum yashkot yu'un uk. Hichnish ais koplalik tas hun uk te alwa nehetik yu'un te diose. Hich te bitil tzibubile. La yal te kahvaltike tapatil yaschat shan. Sok yameh chapas shan tesna David te hinem koele. Yameh chahpan shan tayachil te bitil hineme. Sok ya chatehkan moel. Sventa yuun yamesh talslei kahvaltik te machatik hilemik shane. Sok spisil te yanlumetik te yayalbonik te bile shi. Sventa yuun yamesh talslei kahvaltik te machatik hilemik shane. Sok spisil te yanlumetik te yayalbonik te bile shi. Hich layal te kahvaltike te yak ohish tana el stohol. Spisil into tana meik inal te shie. Hasventail te hich yakal mash kakbeitik svokolik te yanlumetik te yashchunik te diose. Hanash aka tzibubeitik shunik te yakalbeitik te mame svelinik te velil te malekuk skoplal te akbil tamahtanil tastohol te lokombaitike. Sok te mamesh shialik tamulil. Sok te mastibeyik stibalul tabait sobilnash snuk te yichoh milele. Sok te mastibeyik stibalul tabait sotbil nash snuk te yichoh milele. Sok te ma stun te sik te chiche. Melel tanamei totel. Ay machay yashchol tas toholik tabay huhutseh plumetik te mantalil yuun te Moisese. Sok yameyich ilel tabay sinagoga etik tahuhun skalelal kush te kush otane shi te Jacoboe. Hich te puk opetik sok te anciano etik sok spisil te chungheletik las nopik te yastzaik ta yolilik te machatik yastikunik bael talum Antioquia. Sok te Pablo, te Bernabé, la halas tzaik te Judas, te Barsabas yans bile, sok te Silas te ich bilik tamuk yuun te kermanotaktik ta Jerusalene. Hich akbot yichik bael te karta te hich tzibubile. Kermanotak hootik te pukopotik sok te anciano etik sok te kermanotaktik yaspat beyesha botanik haesh te yanlumesh te ayesh ta Antioquia tas kinal Siria sok te ayesh tas kinal Cilicia la kaitikish tohol te aichaoshtul hachemik bael lito te matikum biluku untik te la yak beyesha mela botanik yuun te bila layal beyesha waike. Sok layak ayanuk awotanik te bitil layal beyesh te puersa ya avichik. Circuncisión sok te ya achunik te mantalil yuun te Moisese. Hich yuun lahpastik acuerdo te ya tzahtik kermanotaktik ta koliltik te yashtal yileshe sok ha pahal yashtal sok te kermanotik Bernabé sok Pablo te bayal kush ta kotantike. Haik te viniketik te yak osbaik ta lahel sok shkush lehalik tas ventas bil te kahwaltik Jesucristoe. Hichiun lahtikuntikishtel te Judase sok te Silase hame yayal beyesha waik spisil in ayehto. Melel halek layay te chul espiritu sok hichkotantik uk te mayuk yan ihkatzil te yakak beyesh avichike ha nash tabay tulan skoplal ha into mameh shatik mamesha tiik tibal te yicho milel
smahtanin te lok'om baitike. Sok mamesha ti beyik sti balul tabay tzotbil na snuk yich'oj milele. Sok mamesha ti beyik sti balul te bay tzotbil na snuk yich'oj milele. Sok mamesha tuntesik te ch'ich'e, sok mameshialex tamulil. Temeya ach'unik in mantalto, lek me ayexabi. Ha'nax abi kermanotak, xi teskartaike. Hich la yich'iktikun el bael te viniketike, k'alal k'otik talum Antioquia, las tzobik spisil te ch'unjeletike. Sok la yak beyik task'abik te kartae. Tik'alal la yich ilel yu'unik te kartae, bayal buhtznah yotanik yu'un te bila albotik te'a. Te bitil albanejetik yu'un Dios te Judas sok te silase, halajik tasmuk tes beyel yotanik, sok bayal la yak beyik yip yotanik. Halajik bayal k'alte'a, tapatil ak'otik suhtel yu'un spisil te ch'unjeletike. Lamal nax yotanik, las pat beyik bael yotanik te k'alal suhtik bael tas tojol, te mach'atik tikumbilik tel yu'une. Jawk me'to te silase, las nop te ya toxjil ta Antioquia. Hananix hich te Pablo, sok te Bernabé, te ijilik uk'a. Las joins baik sok tzobol, xan yantik tap ihuk teswane, sok tas pukel telek yach'ilk'ope. Las hats baik te Pablo, sok te Bernabé. Junchep k'al tapatil te Pablo, hich la yalbey te Bernabé. Hich la yalbey te Bernabé. Halek yesh bakiltik xan te kermanotaktik ta lumlumtik ta baila kaltik te skop kahwaltikeshi. Te Bernabé ha las k'an la yik bails hoinik te Juan te Marcos yans bile. Yan te Pablo la yal te mas pas ya yik bails hoin te macha ikitayotik hilel yu'un ta baiskinal Pamfilia te malas k'ans hoin bail tas pasel sok te atele. Tulan la yuts baik yu'un hich las hats baik. Te Bernabé la yik bails hoin te Marcose, ochik ta barco, bachtik tas kinal Chipre. Yan te Pablo halas tza te yas hoin bael te silase. Hich te kermano taktike, las kan beyik bendición, te yames hoinik bael te kahwaltike. Hich bahtik, kashik bael tas kinal Siria, sok tas kinal Cilicia. Kashyak beyip yotanik tas tzohpoltzoh te ch'unjeletike. Dios yayak bet bendición, yu'un tesch'ul k'ope.